ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଧରି प्रभुकर पवित्र आउ बहुमूल्य नाम समस्त को आज उपासना स्वागत जनाए। आपण माने प्रभुकर उपस्थिति रे प्रभुकर सेवा और प्रार्थना रे आसी अछंती आउ सत्य और आत्मा रे प्रभुकर आराधना करबा पई अपनार शरीर प्राण और आत्मा को समर्पण करियछंती उत्सर्ग करियछंती। एहा उत्तम अटे किंतु आमाने सबुदिन पाई आमर शरीर आमर प्राण आमर आत्मा को प्रभु निकट में उत्सर्ग करने को अच्छी ना कि दिने जड़े अड़े नुहे बा रविवार दिन नुहे कि प्रार्थना समय ही नुहे आमने अपनार जीवन को सबुदिन जीवन शेष पर्यंत आमे उत्सर्ग करिवार अछि, आमे समर्पित हेबार अछि। कारण ख्रिस्टियन जीवन केवल रविवार दिन पाई नुहे, आमानकर सेवा आमानकर प्रार्थना आमानकर आराधना गोटे रविवार दिन ही कले हेबो यह कदापि नुहे। बरं आमाने आमानकर जीवन को सारा दिन पाई बा जीवनर शेष निश्वास थिबा पर्यंत आमान को उत्सर्ग करिवार अछि, समर्पण हेबार अछि, प्रभु को दे देवार अछि, प्रभु का हाथ रे समर्पण हे जिवार अछि। केते दिन पाई पाटी कर को समस्त को तो मो मोर जीवन को सब दिन पाई यीशु को हाथ रे समर्पण करूछि। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। माने प्रभु को अपना जीवन समर्पण करियछन्ति से जोर से कहतो हालेलुया। आमेन, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। नचेत कौन हेबो ना आमे माने कोटा जीवा, आमाने अलगा करा जीवा, आमाने पृथकीकृत करा जीवा, माने प्रभुकर सहित
रही पारिबा नहीं जदि आमे प्रभुकर सहित रहिबा को चाहूछु एबे भी ए जीवन रे भी पुनी स्वर्ग राज्य रे भी अनंत जीवन पाई मध्य आमे जदि प्रभुकर सहित रहिबा पाई चाहू तेबे आमानकु सब दिन पाई प्रभु का हाथ रे समर्पण हेबा पड़िबो। आसो माने आज आलोचना निमंते जोहन पुस्तक पढ़ा 15 अध्याय तार 2 पद मोठारे थिबा जेकोनसी शाखा फल न फले ताहा से काटी पकांती आउ जेकोनसी शाखा फल फले अधिक फल फलिबा निमंते से ताहा परिष्कार करंती। आमेन हालेलुया। एसनर दुईटा विषय लेखा अछि मोठारे थिबा जेकोनसी शाखा बा डाल बा खेदा जदि फल न फले तेबे ताहाकु मोर पिता काटी पकांती। आमे गौतर बार देखिथिलु जे प्रभु आम मानकु कहिले तांकरी वाक्य माध्यम रे जे जदि आमनकर कोनोसी अंग विघ्नर कारण हेबो तेबे ताकू काटी पकाओ कारण दुई अंग बा दुईटी हाथ दुईटी पाद धरी अग्नि को नरक को विनाश को जीवा बदल रे गोटे हाथ किंबा गोटे पादर सहित स्वर्ग को जीवा अनंत जीवन में प्रवेश करिबा तुम पाई भल हेबो। एक कथा माने गतर बाहर देखि कारण परमेश्वर चाहती आमे जेकोनसी प्रकारे आमनकर आत्मा उद्धार हो आमनकर जीवन बंचू आमे अनंत जीवन में प्रवेश करू एहा प्रभु चाहती हमको एते प्रेम करते हमरो विनष्ट से चाहती नहीं आमे नरक को जीवा को से चाहती नहीं किंतु शैतान चाहे जे आमे माने नरक को चली जाऊ आमे शैतान सहित विनाश हो यह शैतान चाहे किंतु प्रभु चाहती जे आमे समस्त उद्धार पाओ अनंत जीवन पाओ एथिपाई से आसिले जगत को एथिपाई से क्रूस रे मले एथिपाई से जातना सहिले तारना सहिले आउ आमानकर पाई परित्राण साधन कले तेबे आमानकर एबे दायित्व जे आमानकर जीवन बंचाइबा पाई आमानकर गोटे सुसमाचार आसिला आ यीशु को आमाने जानिलु विश्वास भी कलु जे हो सत्य ए यीशु करो जीवन आउ कथा आउ सत्यता सत्य आज जेतबेला आमाने जानिलु विश्वास कलु ग्रहण कलु तेबे आमाने संपूर्ण जीवन को तांको हाथ रे समर्पण करी आमाने जीवन रो शेष जाए तांको पछरे चालिबार आवश्यकता रही। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया नचे आमे माने बड़ असुविधा पड़िबा ओडुआरे पड़िबा क्रिश्चियन जीवन एकपटे सेपटे हेबा जीवन नुहे डान को बाम को फेरिबार आ जीवन नुहे पछक देखिबार आ जीवन नुहे थरे आमे प्रभुकर हाथ धरिछु थरे आमे प्रभुकर पाखरे समर्पित हेइछु आमानकु
सीधा प्रभुकर सहित प्रभुकर पछे पछे प्रभुकर आज्ञा मानि मानि आमको चलवाक अच्छी और तांको पाई काम करवाक अच्छी तांको पाई आम जीवन को बिताइबाक अच्छी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आमे तांकोरी अटु एहा मन जानिबार अछि, आमे तांको पाई बंचिबाक अछि, तांको परि बंचिबाक अछि, आ तांको पाई आमको काम करवाक अछि। इंग्लिश रे ताको जो लिव फॉर जीसस, बी लाइक जीसस, वॉक विथ जीसस। यीशु को सहित चलवा, यीशु को परी हेबा, आमर जीवन में बहुत निहाती आवश्यक रही। प्रिय भाई भूणी माने स्थान आमने जो वाक्य पढ़िलु आम समस्ते प्रभु कठारे जोड़ा जाइछु, प्रभु कठारे आमे कल्मी करा जाइछु, प्रभु कठारे आमको मिसाई दिया जाइछि, आमे प्रभुଙ୍କର संतान हेछु। जहनो एक तार बात पद अनुसार जो माने तांको विश्वास कले ओ जो माने तांको ग्रहण कले से माने को से ईश्वरଙ୍କର संतान हेबानी मध्य अधिकार देले। आमे समस्ते तांको ठारे जोड़ा जाइछु, तांकरे पुत्रत्वर अधिकार पाइछु। सेति पई प्रभु आम ठारे किछि आशा करंती, आम ठारे से चाहती जे आमे माने तांको परि हो, तांको समान हो, तांको कथा मानो और तांको सहित आमे चालू। जदि आमे पथभ्रष्ट हेबा, जदि आमे पथर फेरी जिबा, ताहले परमेश्वर आमनकर पाई एक जो कौन दुख करिवे और आमे माने आमनकर योग्यता को हराइबा, और आमे आमनकर संपर्क को हराइबा, और आमे आमनकर जीवन को हराइबा, निजे निजर जीवन को विपद रे ठेली देव। जदि न जानी जदि विनाश होछि ताहले तार पई एक बड़ विषय नुहे, हम से जानी नहीं सेति पई से भी नष्ट होला। किंतु जदि जानिला उतारे जदि विनाशर रास्ता रे जाउछि ताहले हा दुर्भाग्य अटे, यह मूर्खामी अटे, माने गोटे मूर्ख काम अटे। जानी जानी विनाश हेतु जीवा एक निर्बुद्धियार काम अटे। जेते विश्वासी माने ख्रिस्टियन माने आमे जेते जानिछु जे आमे उद्धार पाइछु, आमे यीशु को ठारे अछु, तेनु आमे अंधकार कार्य करि परिबा नै, पाप काम करि परिबा नै, संसार कार्य करि परिबा नै। माने गीत संहिता रे भी पढुथिलु जे मन मध्यरे जेबे मो अधर्म को आदर करे तेबे प्रभु मो कथा सुनिबे नै। जेबे आमे अधर्म करू, पाप करू, मन मध्यरे को अभ्यास को प्रेम करू, जागतिक विषय को प्रेम करू, लालसा करू, तेरे प्रभु कठार हमर संपर्क टूटी जीव, प्रभु कठार हमर रिश्ता खत्म हो जीव। सेति पे आउ गोटे वाक्य लिखा अछि जे परमेश्वर एथि पई सुनंती नै जे आमानकर पाप तांकरी आमर मध्यरे एक कांथ परि ठिया होई अछि। एथिपाई से सुनिबे नै, आमनकर पाप, आमनकर अधर्म, आमनकर मंदता परमेश्वर ठारू हमको अंतर
ଭଏସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୁଫ୍ କାନ୍ଥ ଯେ ଆମର ସ୍ୱର ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବନି କି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କରି ଦୟା ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଧାର ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିପଦରୁ ଏଇ ମାନେ ଅନ୍ତର ହେବାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଡ଼ି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିରନ୍ତର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ରହି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁ, ଏହା ସେ ଆମକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୋ ଠାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ସେ କାଟି ପକାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଅଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଣା ଯାଇଅଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ରୋପିତ ହେଇଅଛୁ। ଭାଇମାନେ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛ ଏବେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ କି ନାହିଁ? କଣ ଖାଇ ଆସିଛ? ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନିଦ ଆସୁଛି? ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥାନ ଶୋଇବା ସ୍ଥାନ ଭଲ ମଜା ଲାଗେ ଶୋଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଚେତିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମାନେ ନ ଶୋଇଲା ପରେ ବସନ୍ତୁ, ତ ଆରାମରେ ବସିଲେ ଗୀତ ବାହାରିବ। ଯଦି ଯାହାକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଠୁ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଯିବ, ଆଣ୍ଠୁର ଭାଙ୍ଗି ମାନେ ବସ, ନହେଲେ ଠିଆ ଠିଆ ହେଇକରି ଶୁଣ ସିନା ଶୋ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆଉ ଶୁଣିବାର ଅଛି ଆଉ ଚେତା ରହିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଆମେ ସେଦିନ ଫେଲ ହେଇଯିବା। ଯେଉଁମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଦଶ କନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ତେଲ ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦୀପ ତେଲ ସରି ସେ ସନ୍ତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ତେଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ କନ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି, ସେମାନେ ତେଲ ନେଇ ନଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ବରଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଯଦି ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଭେଟି ପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଜାଗ୍ରତ। ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗୋଟେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ସହଜ। କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ସହଜ। ଆଉ କଣ? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବା ସ୍ୱର୍ଗର ଯାତ୍ରା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାଟା ବଡ଼ ସହଜରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି, ନିଜର ମନକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି, ନିଜର କାମକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି, ନିଜର ଧ୍ୟାନକୁ ଲଗାଇବାର ଅଛି, ନିଜର ମନକୁ ଲଗାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି, ନଚେତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ, ମନୋରମ ଦେଶ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମକୁ ଆମେ ହରାଇ ବସିବା। ଆମେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛୁ ସତ, ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟା ନ ଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ।
Praise the Lord. Hallelujah. आमाने प्रभुଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ ସତ କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେପରି ଘୋଷିତ ନ ହେବା ଆମେ ତାଙ୍କରି ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଛୁ ସତ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆମମାନେ କଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଯେପରି କରାନଯିବା ଆମେ ମାନେ ମନୋନୀତ ହେଇଛୁ ସତ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆମକୁ ଯେପରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲବା ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିବେ ସେଦିନ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିନି ଆରେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଜାଣିନ ବୋଲଛ ତୁମ ନାମରେ ଆମେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇଲୁ ତୁମ ନାମରେ ଆମେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲୁ ତୁମ ନାମରେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କଲୁ ଏସବୁ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବାଟା ଏକ ପ୍ରାଇମେରୀ କାମ କଣ ଏହା ଏକ କଣ ମାନେ ସେ ଏକ ସାଧାରଣ କାମ ସେଇଟା ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାମ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାର ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଚିହ୍ନ ହେବ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀର ଏହି ସବୁ ଚିହ୍ନ ହେବ ଯେ ସେମାନେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବେ ସେମାନେ କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ମାର୍କ ଶୁଣ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବେ ନୂତନ ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ ବଡ଼ ଭାଷା କହିବେ ହସ୍ତରେ ସର୍ପ ଧରିବେ ସର୍ପ ଧରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରିବେ ଶୈତାନକୁ ପାପ ତଳେ ଧରିବେ ପୁଣି ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର କରିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ହସ୍ତରେ ସର୍ପ ଧରିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରେଇବା ଦେଖାଇବା ଅଦ୍ଭୁତ କାମ ଦେଖାଇବା এই ସବୁ କାମ ପ୍ରାଇମେରୀ କାମ এই ସବୁ କାମ ବିଶ୍ୱାସୀର କାମ ତେବେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ କିଏ ସୁସ୍ଥ କରୁଛି କିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି କିଏ ଭାବବାନ କହୁଛି ବୋଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ এইটা তো এক সাধারণ কাম এটা এক লো লেভেল কাম এক বিশ্বাসী র লেভেল কাম অটে প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া 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 কিন্তু আত্মার বড়িবা স্থির হই রহিবা প্রভুଙ୍କର সহিত ଅନନ୍ତ জীবন পাইবা স্বর্গକୁ ଯିବା ହଉଛି ବଡ଼ କାମ ହାଲେଲୁୟା ଅନେକ এই ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି ଆଉ ପରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି ପରେ ଫେଲ ହେଇଯାନ୍ତି ପରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ କୌଣସି ଭରସା ନଥାଏ କେହି ଭରସା କରନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ତ ଛୋଟ କାମ এটা প্রাইমারি কাম আরম্ভ কাম প্রথম কাম এটা তুমি কেতে প্রভুଙ୍କ ଠାରେ বড়িছ কেতে প্রভুଙ୍କୁ বিশ্বাস କରୁଛ কেতে দূর চালিছ কেতে ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲୁଛ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖି ଦେଇ କରି ଦେଇ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହାରିଗଲୁ ବୋଲି ଭାବବା এই যে আশ্চর্য কর্ম করা লোকମାନେ এটা আরম্ভ কাম করছেন ছোট কাম করছেন বড় কাম কিছু নহে বড় কাম তো সেইটা যে জীবনের শেষ পর্যন্ত প্রভুଙ୍କ পথরে হালেলুয়া দুঃখরে কষ্টরে তাড়নারে নিন্দারে অপমানে আমানে স্থির হইকি প্রভুଙ୍କର পথে চালবাটা উচিত বড় কাম শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে রহিবাটা উচিত বড় কাম Hallelujah. 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 দুই দিনিয়া আমাদের চক চক খেয়ে করি আমাদের মানে
କୌଣସି କାମ କରିଦେବା ଆଉ ତାପରେ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବା, ତାହା ବିଶ୍ୱାସର କାମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜିର ସେଇ କାମ ଅନେକ ଲୋକ କରିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେମିତି ଦଳେ ପତିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ବି ପ୍ରୁଫ ଦେଉଛି এই প্রকার অনেক ଲୋକମାନେ ତାହା କଲେବେ ମାତ୍ର ପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ? ଫେଲ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଜେ ବଢିବା ପାଇଁ ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ କହିବେ, ଯୁକ୍ତି କରିବେ କ'ଣ ନା ଆମେ ତୁମ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇଲୁ, ଆମେ ତୁମ ନାମରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲୁ, ଆମେ ତୁମ ନାମରେ ଅନେକ ଭାବବାଣୀ କହିଲୁ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ହଁ କରିଥାଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ନାମରେ କରୁ, ତୋ ନାମରେ ତ ନାଇଁ ନା। ମାତ୍ର ପରେ ତୋର ଜୀବନ କେମିତି ଚାଲିଛି, ତୋର ଜୀବନ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହେଇବୁ ବା ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ସ୍ମରଣ ରଖିପାରି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଠି, ହେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ମୋ ପାଖରୁ କାହିଁକି? କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିକରି ବିନାଶ ପଥରେ ଗଲ। ଯେ ନ ଜାଣି ପାପ କରେ ସେ ଦୟାର ପାତ୍ର, ସେ କମ ଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ। ମାତ୍ର ଯେ ଜାଣି ଜାଣି ପାପ କରେ, ଯେ ଜାଣି ଜାଣି ଭୁଲ କରେ, ସେ 2 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଜାତି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଦେଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନ ଜାଣି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୟା ପାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ଷମା ପାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇପାରନ୍ତି। କାରଣ କ୍ରୁଶରେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଡକାୟତ, ଯେଉଁ ଚୋର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ପଳାଇଲା, ମାତ୍ର ଇସ୍କରିୟତ ଯିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ 33.5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲା, 3.5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି। ଆମେ କାହାର କରିବୁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜୀବନକୁ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନକୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନକୁ ଆମକୁ ବଡ଼ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେପରି କଟା ନ ଯାଉ, ଆମେ ଯେପରି ବିତାଡ଼ିତ ନ ହଉ, ଆମେ ଯେପରି ଫିଙ୍ଗା ନ ଯାଉ, ଆମେ ଯେପରି ବିନାଶ ନ ହଉ, ଆମେ ଯେପରି ଅଚିହ୍ନା ନ ହେଇଯାଉ, ଅଧାର୍ମିକ ନ ହେଇଯାଉ, 2 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଯେମିତି ହେଇ ନ ଯାଉ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମର କାମକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଜୀବନକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ କାଟି ବି ପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରୁ, ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ ନ କରୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିର ନ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ନ ବଢୁ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ କାମ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆହୁରି ବି ବଢିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବି ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆତ୍ମିକତାରେ ଆହୁରି ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ସେତିକିରେ ରହିଗଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବଢିଯିବ, ଧନ ବଢିଯିବ, ଲୋକ ବଢିଯିବେ, ସମ୍ପର୍କ ବଢିଯିବ, ସମ୍ମାନ ବଢିଯିବ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାରେ ସେମାନେ ବଢିବେ, ଆତ୍ମିକତାରେ ବଢିବେ ନାହିଁ, ମୂର୍ଖତାର କାମ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସେମାନଙ୍କର ବାଇବେଲର ଜ୍ଞାନ ଏତେ ଗଭୀରତାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଉପରକୁ ନେଇଯିବେ, ଆଉ କାହାରି କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉଠିରୁ ସେଇଠି ସେତିକିରେ ସୀମିତ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ନିଜକୁ, ନିଜର ଆତ୍ମିକତାକୁ, ନିଜର ଧାର୍ମିକତାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉ
वृद्धि साधन करि परिबे नै बढ़ाई परिबे नै ईश्वरଙ୍କର गभीर वाक्यको जानिबार सुଯୋଗ पाइ परिबे नै किंतु हमको ईश्वरଙ୍କର वाक्यरे आत्मा रे हमको वृद्धि साधन हेबाक पड़िबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जदि प्राइमरी रे रहि जिबा तबे आमाने डिग्री हासिल करि परिबा नहीं आमाने छोट आकार रहि जिबा ताले आमाने आउ बड़ हेई परिबा नहीं एथिपाई आमाने फल उत्पन्न करिबा पड़िबो फल उत्पन्न केते बेले करिबो जेतबेले से ग्रहण फेब जेतबेले से संपूर्ण वृद्धि साधन करिबो तेबे फल उत्पन्न करिबो ग्रहण फेबा नै बा वृद्धि पाइबा नै जदि आमाने बढ़िबा नै ताहले आमाने फल उत्पन्न करि परिबा केबे कोहल शिशु छुआ जन्म करि परिबो कि हां कोहल गछ फल फली परिबो कि 8 दिन मासे कर धान फली परिबो नाही जेति दिनर बयस दिया जायछि सेति समय हेला परे जाई से फल उत्पन्न करिबो सेति तार सामर्थ हेबार अछि सेति तार ग्रहण हेबार अछि सेति वृद्धि हेबार अछि खाली बयस ही यथेष्ट नुहे गुटे गुटे धान बा चाष माने बढ़िबो नाही आ सेति गुटे फूल के फल हेबो काहे तार स्वास्थ्य नाही से वृद्धि साधन करू नाही से बढ़ू नाही आ सेति पई से फल उत्पन्न करि पारिबो फल उत्पन्न करिबा पई यथेष्ट वृद्धि साधन हेबाक पड़िबो एनु प्रिय माने आमे माने मध्य आत्मिक जीवन रे बढ़िबा को पड़िबो आत्मिक जीवन रे ग्रहण हेबा को पड़िबो प्रार्थना रे वाक्य रे हमको बढ़िबा को पड़िबो तेबे जाई आमे प्रभु को पई फल फली परिबा एनु अनेक लोक फल फली पारती नाही कारण से माने आत्मिक सहभागिता रे बढ़ती नाही समान विश्वास रे रहि जानते छोट विश्वास रे रहि जानते आरंभ विश्वास रे रहि जानते संति हेबा को हेबो रे के भाई बोल माने आमान को आत्मिक जीवन रे वृद्धि साधन हेबा को अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आ नो बढ़िबा फल नो करिवार केते को कारण एठी लेखा अछि आमे जदी बढ़िबा माथ्यू 13 अध्याय रे गुड़े 21 पद पढ़ो जे वाक्य सुनिबा क्षणी आनंद रे ताहा ग्रहण करे किंतु ताठारे चेरन मारिबारु क्षणकाल मात्र स्थिर होई रुहे परे वाक्य सकाशे क्लेश बा ताड़ना घटिले सेई क्षणी विघ्न पाए सेई जनक गुणा जाइथिबा पथुरिया भूमि सदृश हां देखो तो इठी लेखा अछि जे वृद्धि न पाइबार कारण फल न फलिबार कारण गोटे हला जे पथुरिया भूमि प्रथम कोन 19 रे लिखा अछि 19 पद पढ़ो जे कहि राज्यरो वाक्य सुनी न बुझे पाप आत्मा से जहार मुंडरे जहार गुणा जाइथिला ताहा हरण करी निये से जनक गुणा जाइथिबा बाट पाको आमे समस्ते दृष्टांत जानिछु ए उदाहरण आमे समस्ते आगुरु सुनिछु जे जने गुणामी से बिहन धरी बुणुची बुणु बुणु केते को बाट पाखरे पडिला आउ चढ़ई माने ताकू खाई गले द्वितीय केते को पथुरिया भूमि रे पडिला से गोजा हला
ମାତ୍ର ତଳେ ଚେର ନ ମାରିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠନ୍ତେ ସେ କଣ ହେଇଗଲା ଝାଉଁଳି ଗଲା। ଆଉ କେତେକ ଲଟା ବୁଦା ଭିତରେ ପଡିଲା ଗଜା ହେଲା ମାତ୍ର ଏଇ ଲଟା ବୁଦା କଣ କରିଦେଲା ତାକୁ ଚାପି ଦେଲା ତେଣୁ ସେ ଫଳ ଫଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ କେତେକ ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡିଲା ଯେଉଁ ବିହନ ଭଲ ଭୂମିରେ ପଡିଲା ସେ ଗଜା ହେଲା ଗଛ ବି ହେଲା ପ୍ରଣବ ହେଲା ବହୁତ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଫଳ ଫଳିଲା 60 ଗୁଣ 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳିଲା। ତ ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଏଠି ତଳେ ତାକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଯେଉଁ ବିହନ ବାଟ ପାଖରେ ପଡିଲା ଆଉ ଚଢେଇ ମାନେ ଖାଇଦେଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ପାପ ଆତ୍ମା ଆସି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ତ କେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ এই পাপ আত্মা আসি বাক্যକୁ হরণ କରି ନେଇ ଯାଉଛି ଆମର ଶକ୍ତି ଦେବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବାକ୍ୟକୁ ଖତ ସାର ପରି ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବାକ୍ୟକୁ ପାପ ଆତ୍ମା ହରଣ କରି ନେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଗଜା ହେବାର କ'ଣ ସେ ବିଲକୁଲ ମାନେ ରହୁନାହିଁ। ପାପ ଆତ୍ମା ହରଣ କରି ନେଇ ଯାଉଛି ବଢିବ ଆଉ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କିପରି? তুমি যদি আজি বেড়ারে খত নেই মানব আর ভয়ঙ্কর বর্ষা আসি করে ভসাই নেই গলা তোমার জমির ধান বড়িয়া হেব কি? হ্যাঁ ভাল হেব কি ভাই মানে হেব কি কুহ পাটি খলি করে কুহ হেব কি? ঠিক সেমতি তবে আত্মার কেতবেলে ভাল হেব আমি আত্মার কেতবেলে ভাল হেবা যেতবেলে পাপ আত্মা আসি ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ହରଣ କରିଦେବ ଶୁଣିବାଟାକୁ ହରଣ କରି ନେଇଯିବ। ଏଟା କେମିତି ହରଣ କରି ନେଉଛି? ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ମାତ୍ର ତାକୁ ପାଳନ କରିପାରୁଛୁ। ଆମେ ଯାଇ ପାପ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାଇ ମଦ ଖାଉଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଜୁଆ ଖେଳୁଛୁ, ଆମେ ଯାଇ ଆହୁରି ଥରେ ମନ୍ଦ କାମ କରୁଛୁ। ପାପ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ହରେଇ ଦେଉଛି। ପାପ ଆତ୍ମା ଆମର ବାକ୍ୟ ଆମର ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଠାରେ ଆଉ ରଖୁନାହିଁ। ଆମ ଠାରେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ମାନିଥାନ୍ତୁ, ଭୟ କରିଥାନ୍ତୁ, ପାଳନ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଠାରୁ କାଢି ନେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମନେଇ ପକାଉନୁ। ସେ ବାକ୍ୟର ଗନ୍ଧ ଆସି ନାହିଁ, ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ଆଉ ଆମ ଠାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି କେତେ ଜଣ ପାପ ଆତ୍ମାକୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛୁ? ଆମେ ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଶୈତାନକୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛୁ, ସଂସାରକୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛୁ? ଆମେ ସଂସାରରେ ରହିବା କିନ୍ତୁ ସଂସାରକୁ ଆମ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ এই ଜଗତ ରହିବା ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆୟୁଷ ଦେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଜଗତକୁ ଆମ ଭିତରେ ରଖିବା। ଆମେ ଯଦି ଜଗତକୁ ଆମର ଭିତରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ତେବେ ଜଗତ ଆମକୁ ବିନାଶ କରିଦେବ। ଜଗତ ଆମର ବାକ୍ୟକୁ ହରଣ କରିନେବ, ପାପାତ୍ମା ଆମର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିନେବ। ତଳେ ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କ'ଣ 20 ପଦ যে বাক্য শুনিবা କ୍ଷଣି ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରେ କିନ୍ତୁ ତାହାଠାରେ ଚେର ନ ମାଡ଼ିବାରୁ କ୍ଷଣକାଳ ମାତ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହେ। ପରେ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ କ୍ଲେଶ ବା ତାଡ଼ନା ଘଟିଲେ ସେହି କ୍ଷଣି ବିଘ୍ନ ପାଏ, ସେହି ଜଣକ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂମି ସଦୃଶ। ହେ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣୁ ବଡ ଖୁସି
हाँ भल वाक्य भल कहलन बढ़िया मन रे खुशी आसी जाउची आनंद आसी जाउची गुड़ खाइला पर लागुची खुशी जाउछु बढ़िया वाक्य भल कहला मात्र मोटा भल कौन भल जे पर्यंत आमे ताकू मानिलु किछि लाभ नाही किछि भल नाही किछि मिला जे पर्यंत आमे ता काम रे लगाइबा नाही किछि लाभ नाही भाई किछि मूल्य नाही ताकू जदि हम जीवन रे रखिबा नाही तेरे किछि मूल्य नाही किछि भल नाही ता हमर पाई विपदजनक कहि जाउ सुनिबा थोनी आका बढ़िया लागला बोलछु भल लागला बोलछु चर्चरे सुनी करी चर्चरे खुशी जाउछु किंतु चर्चरु बाहरला परे आउ वाक्य ध्यान आउ सुनिथिबा वाक्य को आमे मने पकाउ सुनिथिबा वाक्य को ध्यान दउनु मानुनु भय करूनु पालन करूनु मात्र वाक्यर विरुद्ध रे काम करूछु सुनिथिबा वाक्यर बाहर काम करूछु केतक सुनिबा समय बेसी खुशी जिवे मात्र वाक्य सकाशे दुख कि ताना कि निंदा आसिले से माने प्रभु को पासरे देवे हमें जदि पापात्मा को सुजोग देवा शैतान को सुजोग देवा ओ हमें ख्रिस्टियन नाम धरिथिबा मात्र हमें शैतान रो सुजोग दउथिबा शैतान रो काम करूथिबा तले हमें ख्रिस्टियन नो हम विश्वासी नाही ओ प्रभु आम ठारे नाहंती प्रभु को वाक्य आम ठारे नाही प्रभु ठारे हमें दृढ़ विश्वास रे रही नाउ वे स्थिर हेई नाउ हमें बड़ी नाउ हमें वाक्य पालन करी नाउ हमें पापात्मा को सुजोग दउछु शैतान को सुजोग दउछु हमर भितरे आसीबा पई हमर थारु वाक्य रूपी खाद्य को चोरी नेबा पई वाक्य रूपी धन को चोरी नेबा पई आ वाक्य रो जीवन को हराई देबा पई हमें भूल करूछु पाप करूछु शैतान को जुआड़ी देखा दे जुआ खेल रे मद भाटी रे नाना प्रकार कुकर्म रे हमें व्यस्त रहउछु बा चाली जाउछु जेतोले हमें माने बिल्कुल प्रभु करो उत्तम लोक न हमें हमर योग्यता को हराउछु हमें हमर जीवन को हराउछु हमर विश्वास को हराउछु किंतु जे दुख रे भी ताड़ना रे भी निंदा रे भी स्थिर हेबो से फल पड़िबो हालेलुया हालेलुया एई लोक जो लोक सुनिबा क्षणी आनंदित हेबो किंतु वाक्य सकाशे ताड़ना घटिले से प्रभु को छाड़ी देबो तो सही लोक एई जे सुखी जीवो आउ से चेरो मारिबो नाही कि फल फली पारिबो एई प्रकार लोक माने फल फली पारिबे तृतीय प्रकार आउ तृतीय रो विषय कोन लेखा अछि 21 पद ते वाक्य सुने कोई सांसारिक चिंता और धनर माया वाक्य को चापी पकाए और से फलहीन हुए सेई जन को बुना जाइतबा कंटकमय भूमि सदृश हां जे कंटक लता भर्ती आइछे सेई भितरे जेतले बिहन पडला तेबे से बिहन गजा तो हेबो मात्र बड़ी पारिबो नै कि फल फली पारिबो सेई प्रकार लोक माने जो माने वाक्य सुनिबे आ संसार को भी सुनिबे यीशु को भी सुनिबे आ जगत को भी सुनिबे बैलेंस रक्षा करिबे यीशु को कथा परि यीशु परि आ शैतान बाटे शैतान को सेड़े पाप काम रे भी जाउथिबे यारे धर्म काम रे भी जाउथिबे वे चर्च को भी जाउथिबे सेड़े जो शैतान रो लोक माने जानती सियारे भी जाउथिबे दुई प्रभु रो दास परि थिबे आ से माने भाबुथिबे जे मु स्वर्ग को जिबि
किंतु कौन प्रकार आमे माने এই দুই প্রভুর দাস যদি হইথাও তবে আমি স্বর্গকু যাই পারিবা অনন্ত জীবন যাই পাই পারিবা নাই। এটি আমি যে ঘণ্টাকময় মধ্যরে পড়িথিবা বিহনকু দেখুছু সে গজা হেব কিন্তু বড়ি পারিব নাই আর ফল ফলি পারিব নাই। সংসারকু নিজ ভিতরে আনিথিব যে পাপ সংসারকু নিজ ভিতরে পুরাইব प्रभुकर वाक्य से केवे बढ़ी पारिबो नाही। प्रभुकर ठाने से बढ़ी पारिबो नाही। प्रभुकर सेवा से बढ़ी पारिबो नाही। आत्मिक जीवन में बढ़ी पारिबो नाही। तेनु प्रिय भाई बहन माने आमन को संसार को आम जीवन में पुराइबा नाही। वाक्य सुनिबा लोक माने आमे एई कंटकमय लटा को काटी देबार अछि सफा करिबार अछि ईश्वर वाक्य को पढ़ा सुजोग देवार अच्छी धार्मिकता को पढ़ा सुजोग देवार अच्छी आमर मध्य प्रार्थना को पढ़ा सुजोग देवार अच्छी आमर मध्य सहभागिता को पढ़ा सुजोग देवार अच्छी आमर मध्य सभ्यता को पढ़ा सुजोग देवार अच्छी प्रभु को सुजोग देवार अच्छी। हालेलुया हालेलुया। आमर हृदय जमी रे आमे घंटा लटा संसार को जदि भर्ती करथिबा प्रभुकर सत्यता वाक्य शिक्षा चेतना बढ़ी पारिबा नहीं। हमर हृदय रूप ए जमी को जदि आमे घंटा लटा को मारी सफा करबा तेबे वाक्य वृद्धि पाइबो तेबे आत्मिकता वृद्धि पाइबो सहभागिता वृद्धि पाइबो धार्मिकता वृद्धि पाइबो आ प्रभुकर पई आमे बलवान फल फलिबारे स्थिर को माने स्तर को आसी पाइबा। हालेलुया हालेलुया। आउ शेषरे उत्तम भूमि कथा सेटा लिखा अछि से कथा कोन किंतु जे वाक्य सुने बुझे और प्रकृत रे फल फले केही 100 गुण केही 60 गुण केही 30 गुण सेही जनक बुणा जाइतिबा उत्तम भूमि सदृश। प्रेज द लॉर्ड। आमे जदि जमी को प्रस्तुत करबा आ ईश्वर वाक्य को सुनिबा तेबे हम जीवन रे ताहा बढ़िबो आमे वृद्धि पाइबा आमे सक्षम हेबा फल फलिबा पाई। हाँ फल रे टिके कम बेसी हे पारे के 60 गुण के 70 गुण के 100 गुण किंतु आमे जरूर फल फलिबा। हालेलुया 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 हालेलुया। फल फलिबा को पड़िबो प्रभु को पाए हमको फलदार हेबार अछि प्रभु को पाए हमें लाभ पहुंचाइबार अछि प्रभु कर लोक हेबार अछि प्रभु कर प्रशंसार पात्र हेबार अछि। आ से दिन से मानकु से कहिबे हे अनुग्रहर पात्र माने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बदनावती मोर जो पितांकर राज्य तुम पाई प्रस्तुत करा जायछि बेस उत्तम विश्वस्त दास। हालेलुया हालेलुया। मो सहित राज्य करो मो सहित अधिकार करो। प्रिय भाई बहन माने सेही शब्द सुनिबा पाई आमानकु हमर जीवन रो कंटा लाटा को दूर करी हृदय रो वाक्य को चापिबार जो काटालाटा अच्छी संसार में आमर आत्मिक जीवन को बढ़िबा पाई दउ नै वाक्य बढ़िबा पाई दउ नै सेही विषय होछि काटालाटा विषय। आमर को आमर हृदय जमी को प्रस्तुत करिबार अछि ईश्वर वाक्य पूर्ण हेबा पाई वृद्धि पाइबा पाई गजा हेबा पाई आ फल फलिबार सक्षम हेबा पाई हमको वृद्धि पाइबार अछि। आमे जदि वृद्धि न पाऊ ताहले फल फली पारिबा नै आ जदि फल न फलू ताहले आमानकर पिता कोन करिवे पुरस्कार देबे कोन करिवे जत्र नेबे सुरक्षा करि देबे कोन करिवे काटी पकाइबे। मैं के चाहूँ कटा जीवा पर हाँ कई चाहून तेरे कौन करने पड़ो संसार लाटा गुटा काटा पड़ो हाँ
शुणिले कि जदि प्रभु कथा कटा जीवा चाहूना तेरे संसार को हम काटवार आम जीवन रो संसार रो लाटा बुंडा काटवार अछि आम हृदय रो संसार को पता कर देवार अछि संसार रो मंद विषय को सफा कर देवार अछि तेरे प्रभु आम ठारे वास करिवे तेरे प्रभु आम ठारे राजत्व करिवे तेरे प्रभु आम ठारे बोलिवे आ आमे प्रभु को पई एक उत्तम विश्वस्त दास बोली गणा जीवा और ताको ठारे अधिकार प्राप्त होगा हालेलुया हालेलुया ए बात मध्य हमें जानू छु जे जो एक उदाहरण प्रभु देले जे जड़े लोक आपनार धन को जड़ को 5 तोड़ा और जड़ को 2 तोड़ा और जड़ को गुटे तोड़ा दे दूर देश को चली गला तापरे से जेतले आसीला आओ जो मान को देई अछि से मान को डाकिला ओ अपना धनर हिसाब किताब नेबा पाई कहला देबा पाई कहला तापरे कोन हैला प्रथम जन को आसी कहला प्रभु मते तो 5 तोड़ा देलो 5 मान देलो बा 5 टंका देलो ताको मु आउरी 5 तोड़ा लाभ करी अछि हालेलुया 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 प्रभु ताको कहले बेस आ उत्तम दास हमने देखि पारिबा केते लिखा अछि तार मने अछि माथ्यू माथ्यू 25 केते लिखा अछि 14 पद पढ़ो कारण विदेशी को यात्रा करुवा जड़े व्यक्ति जेपरी अपना दास मान को आह्वान करी से हस्तरे निजर सर्वस्व समर्पण कले स्वर्गराज्य सेहीपरी से जन को 5 तोड़ा अन्य को 2 तोड़ा आउ जन को 1 तोड़ा एहीपरी प्रत्येक को तार शक्ति अनुसार दे विदेश को यात्रा कले जो जन को 5 तोड़ा पाइथिला से तत्क्षण तागिरी व्यवसाय करी आउ 5 तोड़ा लाभ कला सेही प्रकार जे 2टी पाइथिला से आउ 2टी लाभ कला मात्र जे गोटे पाइथिला से जाई माटी खोली अपना प्रभु को टंका पोती लुचाई रखिला बहु काल परे से दास मानक प्रभु आसी से मानक संग हिसाब कले आउ देउ जन को 5 तोड़ा पाइथिला से आउ 5 तोड़ा धेनी आसी कहिला हे प्रभु आपण मते 5 तोड़ा देइथिले देखंतु मु आउ 5 तोड़ा लाभ करी अछि तार प्रभु ताको कहिले बेस उत्तम विश्वस्त दास तुम्बे अल्प विषय रे विश्वस्त हेलो मु तुमको बहुत विषय ऊपर नियुक्ति करिबी तुम्बे अपना प्रभु को आनंदर सहभागी हो पुणी जे 2 तोड़ा पाइथिला से मध्ये आसी कहिला हे प्रभु आपण मते 2 तोड़ा देइथिले देखंतु मु आउ 2 तोड़ा लाभ करी अछि तार प्रभु ता कहिले बेस उत्तम विश्वस्त दास तुम्बे अल्प विषय रे विश्वस्त हेलो मु तुमको बहुत विषय ऊपर नियुक्ति करिबी तुम्बे अपना प्रभु को आनंद रे सहभागी हो आउ जे 1 तोड़ा पाइथिला से मध्ये आसी कहिला हे प्रभु आपण जे जणे कठिन लोक जेउठारे बुनी न थांती सेठारे काटंती आउ जेउठारे शस्य उड़ाई न थांती सेठारे संग्रह करंती एहा मु जानिथिली एणु भय करी मु जाई अपना तोड़ा माटी रे पोती लुचाई रखिली देखंतु आपण निजर धन पाइले किंतु तार प्रभु ता उत्तर देले रे दुष्ट अलस दास मु जेउठारे बुनी न थाए सेठारे काटे आउ जेउठारे शस्य उड़ाई न थाए सेठारे संग्रह करे या कोन जानिथिलु
ତେବେ ବଣିକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୋର ଟଙ୍କା ରଖିବା ତୋର ଉଚିତ ଥିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସି ସୁଧ ସହିତ ମୋର ଧନ ଫେରି ପାଇଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଏହାଠାରୁ ଏଇ ତଡ଼ା ଘେନି ଯାଇ ଯାହାର 10 ତଡ଼ା ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଅ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଚୁର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଏହି ଅକ୍ରମଣ ଦାସକୁ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଇ ଦିଅ, ସେଠାରେ ରୋଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେବ। ଆମେ এই উদাহরণ দেখুଛୁ যে কি প্রকার ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କାହାର ତୁଲ୍ୟ, କାହାର ସମାନ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର। କେଉଁ ପ୍ରକାର ନା ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଆପଣା ଧନକୁ 3 ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଜଣକୁ 5 ତଡ଼ା, ଜଣକୁ 2 ତଡ଼ା, ଜଣକୁ 1 ତଡ଼ା। ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଆସି ହିସାବ ମାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନୁଗ୍ରହ, ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅନେକ ଦାନ ବରଦାନ ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସହଭାଗିତା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ବାଳକ, ପ୍ରଚାରକ ଓ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି ବଢିବା ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ପାଇଥିବା ଦାନକୁ ବଢାଇବା ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବା, କଣ କହିବା, କଣ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେବା? ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଆହୁରି ଫେରିଗଲୁ, ଆହୁରି ଫେରି ଆସିଲୁ, ଆହୁରି ଫେରିଗଲୁ, ଏଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ହଉଛୁ, ଏଠିକୁ ସେଠିକୁ ହଉଛୁ। ଆମର ସ୍ଥିର ହେବ ନା ଆମେ ଫଳ ଫଳିବା, ନା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କି ଆମେ ବଢିପାରିବା? କିଛି ହେବ? କିଛି ହେବ? କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଲମକୁ ଜଡୁଥିବା, ଭାଙ୍ଗୁଥିବା, ଜଡୁଥିବା, କାଢୁଥିବା ବୋଲେ କେବେ ସେ ଯୋଡିକରି ଫଳ ଫଳି ପାରିବ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? ଗଛକୁ ରଙ୍ଗୁଥିବା, ଝିକୁଥିବା ହେବ କି ସେ କେବେ ବଢିବ? ବରଂ ମରିଯିବ। ସେମିତି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ, ସେମିତି ଆମର ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଡେଉଁଥିବେ, ଇଆଡେ ସଂସାରକୁ ଡେଉଁଥିବେ, ଇଆଡେ କହୁଥିବେ, ସିଆଡେ କହୁଥିବେ, କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଥିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ନାହିଁ, କିଛି ବଢିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେବେ ବଢିବ ନାହିଁ, ସେ ଫଳ ଫଳି ପାରିବ। ଆଉ ଫଳ ଫଳି ପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ କଣ ହେବ? କଟାଯିବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 5 ତଡ଼ା ନେଇଥିବା ଲୋକ ସେ ଆହୁରି 5 ତଡ଼ା ଲାଭ କରୁଛି। ତହିଁରେ ତାର ମାଲିକ ଖୁସି ଯାଉଛି, ଆଉ କହୁଛି ମୋର ସହିତ ଆନନ୍ଦ କର, ମୋର ସହିତ ଅଧିକାର କର, ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛି। ଯେ 2 ତଡ଼ା ଲାଭ କରି ଆଣିଲା, ତାକୁ କହିଲା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କର, ଆଉ ତୁମକୁ ମୁଁ ଅଧିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକାର ଦେବି, କାରଣ 2 ତଡ଼ାରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇକରି କାମ କର। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ 1 ତଡ଼ା ନେଇଥିଲା, ସେ କୌଣସି କାମରେ ଲଗାଇଲା ନାହିଁ, ସେ ପୋତି କରି ରଖିଦେଇଥିଲା। ତାକୁ ମାଟି ଖୋଲି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା। ସେଠି ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଅନେକ ଆମେ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଛୁ। ଆମର ପରିତ୍ରାଣ, ଆମର ଧାର୍ମିକତା, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ଆମେ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଛୁ। ଆମର ଉପର ଦେଇ 7 ସମୁଦ୍ର ବହିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡୁନାହିଁ। ଆମର ଉପରେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ
ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ହଉନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସେଇ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଛୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନକୁ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ, ଆମର ମାନିବା ଜୀବନକୁ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜୀବନକୁ। ଆମର ଆଉ ବଢି ପାରୁନାହିଁ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଆଉ ବଢୁନାହିଁ। ଯେମିତି ପଥରରେ ଯେତେ ବର୍ଷା ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ପୁରସ୍କାର ହେଲା କି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ହେଲା କି କଣ ହେଲା? କଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା? ହଁ, ତନ୍ତର କିଣିବିଡ଼ି ଅନ୍ଧକାର ଜାଗାରେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ତାହା ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ତେବେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯୋଉ ତନ୍ତର କିଣିବିଡ଼ି ଜାଗା ହଉଛି ଆମର ବୁଝିବାରେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ନର୍କ ବା ଅଗ୍ନିକୂଟ, ଯୋଉଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ସେଥିରୁ ଆମେ କେହି ଆଉ ସେଠି ଯଦି ପଡିଲେ ଆଉ କେହି ଉଠି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାନ୍ସ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ପ୍ରିପାରେସନ, ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଏହି ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଫଳ ଫଳିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଦେବେ, ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ, ଆହୁରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଫଳ ଫଳିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ପୁଣି ପଦ ଲାଭ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ, ଫଳ ଫଳିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ କଟା ଯିବା। ଆମେ ଜହନ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ସେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଫଳ ଫଳିବ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଏବେ ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଫଳ ଫଳିବ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆହୁରି ମାଲିକ ତାକୁ ଆହୁରି କଣ କରିବେ? ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବେ। ପଢନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ, ତଳେ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେଥିଯୋଗୁଁ ତୁମେମାନେ ପରିଶୁଦ୍ଧ। ଦୁଇ ପଦ ହିଁ ପଢ। ମୋ ଠାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ସେ କାଟି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ଫଳେ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହା ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ତାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ତାକୁ ବାଧା ଦଉଥିବା, କଷ୍ଟ ଦଉଥିବା ବା ସେଇ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବିଷୟକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ। ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଖତସାର ଦେବେ, ଆହୁରି ଯତ୍ନ ନେବେ, ଯେମିତି ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବ। ଯେମିତି ସେଠି 5 ତୋଡ଼ା ଯେ ଲାଭ କରି ଆଣିଲା, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କର, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଧିକାର କର। ଯେଉଁମାନେ ଲାଭ କରି ଆଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସମ୍ମାନ ବି ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ବଢିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ବଢାଇବେ, ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ପକାଉଥିବେ, ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଚାପି ପକାଇବା ବିଷୟ କରି ଲଟା ବୁଟାକୁ ସଂସାରକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କଟା ଯିବା ଛଡା ସେ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂସାରର କଟାଲାଟାକୁ ସଫା କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ ବରଦାନକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଦେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମାନ ହେଇ ରହିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଢିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ନ ମାନନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ବାଲୁକା ଉପରେ ଘର ନିର୍ମାଣକାରୀ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ପରି ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଘର ଭସୁଡ଼ି ଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଭାସିଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟାନାଶ ହେଇଯିବ।
से माने मूलोपोत से जीवे से माने करो सब सर्वनाश से जीवे माथ्यू 7:24 पदरे अछि बरा जे ईश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ସେମିତି ଅଛି କି ସେ ବାଳୁକା ଉପରେ ହଁ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଯେ କେହି ମୋର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ସେ ବାଳୁକା ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସଦୃଶ ହେବ। ହଁ ଆଉ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ବଢି ଆସିଲା ପୁଣି ବତାସ ବହିଲା ଓ ସେହି ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା ଆଉ ତାହା ପୋଡ଼ିଗଲା ପୁଣି ତାହାର ପତନ ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ହଁ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବ ମାତ୍ର ମାନିବ ନାହିଁ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବ ତାର ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବ ନାହିଁ ସଂସାର ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ତେବେ ସେ ବାଲି ଉପରେ ଘର କରିବା ଲୋକ ପରି ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାବ ତେବେ ସେ ସେହି ଲୋକ ପରି ହେଇଯିବ ତାର ସବୁ ଆଶା ପାଣିରେ ଭାସିଯିବ ତାର ସବୁ କାମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସବୁ ଧନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବେକାର ହେଇଯିବ ତାର ଘର ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ କୋଉଠି ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ସ୍ଥିର ଅଛି କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପଢୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ଅଛୁ କି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କରୁଛୁ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ହଉଛୁ କି ଆମ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ କଣ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲୁ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛୁ ଏବେ ଆମ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ କୋଉ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲୁ କେବେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କି ଆମର ଧନର ହିସାବ କିତାବ ଜରୁର କରୁ ହଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଲଗାଇଥିଲି ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଲା ଏତିକି ଟଙ୍କା ଭୁଲ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଲାଭ ଆମେ ଧନର ହିସାବ କିତାବ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ହିସାବ କିତାବ କରୁଛୁ କି କୋଉଠୁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମଦ ପିଇକରି ରାତିରେ ଡଙ୍ଗା ଘାଟି ଆସିଲା ଡଙ୍ଗା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେ ଭାବିଲା ଡଙ୍ଗା ଚଢିଦେଲି ମୁଁ ସେପଟେ ହାରିଯିବି ଡଙ୍ଗା ଅଛି ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢିଗଲା ଆହୁରି ଡଙ୍ଗାକୁ ଘାଟୁଛି ଗୀତ ମାରିବି ବଡ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବଡ ଖୁସିରେ ଡଙ୍ଗାରେ ସେ ଚାଟୁ ମାରୁଛି ଆହୁରି ମଦ ନିଶାରେ ସେ ଯାଉଛି ଆଗ ବୋଲୁଛି ସକାଳ ପାଇଲା ନିଦ କଣ ନିଶା ଭାଙ୍ଗିଲା ଦେଖିଲା ଯୋଉଠି ମାନେ ସେଇଠି ଘରେ ଦେଖିଲା ଆରେ ମୁଁ ଏଇ ବାଟରେ ତ ଆସିଲି ଏଇଠି ଡଙ୍ଗା ଚଢିଲି ଏଇଠି ଆକା ରାତି ସାରା ସକାଳ ପାଇଗଲା କେସ୍ ହେଇଛି ନା ଡଙ୍ଗା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମଦ ନିଶାରେ କିଏ କିଏ ଅଛ ଯୋଉଠି ଆରମ୍ଭ କଲ ସେଇଠି ଆକା ଅଛ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ଯୋଉଠି ଆରମ୍ଭ କଲ ସେଇଠି ଆକା ଅଛ ଆଗକୁ ବଢିଛ ନା କିଛି ଫଳିଛ ନା କିଛି ଲାଭ ନା କିଛି ଉନ୍ନତି ବରଂ କ୍ଷତି କାହିଁକି ନା ଏପଟୁ ସେପଟୁ ହଉଛି ଏଠୁ ତେଣକୁ ହଉଛି ସେ ଲୋକ କେମିତି କରିବ ସେ ଲୋକ ଆଗକୁ ବଢିବ କି ପଛକୁ ଫେରବା ଲୋକ ଆହୁରି ଯାଇ ସେଠି ଆରମ୍ଭରେ ଏକା ଅଟକି ଯିବ ଆହୁରି ପଛକୁ ଭାବିବ ଆହୁରି ଯାଇ ସେ ଆରମ୍ଭରେ ଏକା ଆରମ୍ଭ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିବ ଆହୁରି ପଛକୁ ଶୈତାନ ଟାଣିଦେବ ସଂସାର ଟାଣିଦେବ ସେ ପଛକୁ ଉଠିବ ଆହୁରି ଏଠି ଆସିବ ଆହୁରି ଏଠୁ ଟାଣିବ ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବ କି ଆଗକୁ ବଢିବ କି ତେବେ ଆମେ କେତେ ଯାଇଛୁ ଚେକ୍ କରିବା ଆମ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ କଣ
ଆମେ କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଆଉ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, କେତେ ଆମେ ଆଗେଇଲୁ, କଣ ଆମର ଜୀବନରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଲା, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ବଢିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ବଢିଛି କି, ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ବଢିଛି କି, ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ ବଢିଛି କି, ବାକ୍ୟ ଜୀବନ ବଢିଛି କି, ସହଭାଗିତା ଜୀବନ ନିରନ୍ତର ସବୁବେଳେ ବିନା ଫିଟି କରି ସହଭାଗିତାରେ ଆସୁଛୁ କି? ଆଗେ ଟିକେ ଲାଗା ପିଟୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆସୁଛୁ। ଆଗେ ଟିକେ ଲାଗା ଭୁଲ କାମ କରିଦଉଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଏବେ ପୁରାପୁରି ଠିକ ହେଇକି ଆଗେ ବଢୁଛୁ। ଏମିତି ଆମର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଅଛି। କଣ ଆମର ଜୀବନ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ କଣ କହିବେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ? ଆମର ମାପ ଯନ୍ତ୍ର। ଯଦି କଣ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ତମେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜ୍ୱର ଆସିବ, ନହେଲେ ସେ କଣଟା ଥର୍ମାମିଟର ପରାଟା କାଖର ଲଗାଇବେ ଯିବ ତଲେ ଥର୍ମାମିଟର ନା ଥର୍ମାମିଟର କି କଣ ବିନୁ? ବିନୁ ଥର୍ମାମିଟର। ତ କଣ ଯାଉ ଜ୍ୱର ବେଶୀ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି, ଚେକ୍ କର। କେତେ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଚେକ୍ 120 ଅଛି, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁଜି ଆସିବ, ଘୁଷି ଦେବ, କଣ ସେଲେନ୍ ଫେଲେନ୍ ଚଢାଇ ଦେବ, ତାପରେ ଭଲ ଲାଗଲା କି? ତାପରେ ଯୋଉ ଚେକ୍ କଲେ ନାଇଁ କେତେ ଆସିଲା ବିଲୁ? ନାଇଁ ଏଥର ଉଠିଗଲା 50 କି 100 କମିଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ରେକର୍ଡ, ଏଇଟା ହଉଛି ରେକର୍ଡ। କିଏ ଖାତା ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ। କେତେ ସମୟରେ କେତେ ଜ୍ୱର ଥିଲା, କେତେ ହେଲା, ଏତିକି ସମୟରେ କେତେ ହେଲା ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ। କ୍ରିଟିକାଲ ଯାହାର ଆଇସିୟୁ ରେ ରଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଭାଗ ରେକର୍ଡ ହଉଥିବ। ଏତିକି ଥିଲା, ଏବେ ଏତିକି ହେଲା, ଏବେ ଏତିକି ହେଲା, ନାଇଁ ଆଗେ ବଢିଗଲା, ବେଳେ ବେଳେ ବଢି ଯାଉଥିବ, ନାଇଁ ତ ବଢୁଛି କମୁଛି, ବଢୁଛି କମୁଛି। ବଡ କ୍ରିଟିକାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ରେକର୍ଡ କଣ? ଆଜି ଆମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନର ରେକର୍ଡ କଣ? ଆମେ କଣ ଆମ ରେକର୍ଡ କେବେ ରଖିଛୁ କି? ଆମେ ହିସାବ କିତାବ କରିଛୁ କି? ହେ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ, ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ହେବାର ଅଛି, ସୁସ୍ଥତା ଆସିବାର ଅଛି, ଆମେ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଦୃଢ଼ଗଡ଼, ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଜ ସଜ୍ଜାକୁ ପରିଧାନ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆଗେ ବଢିବାର ଅଛି, ଶୈତାନକୁ ପାପ ତଳେ ଦଳିତ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ, ଆମର ସହଭାଗିତା ଜୀବନ, ଆମର ବାକ୍ୟମୟ ଜୀବନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାର ଅଛି। ଆগে ଯେନ୍ତା ଏବେ ସେନ୍ତା ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। এটা কেন্দ্র হে ভাই মানে আপন মানଙ୍କର ଭାଗ ମାପ, ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଦୂର ବଢିଲେ, ନିଜେ ନିଜର ମାପ, ନିଜେ ନିଜର ସ୍କେଲ ଆଣି ମାପ, ଥର୍ମାମିଟର ମାପ, ଟେପ୍ ଲମ୍ବା, କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ, କେତେ ଫୁଟ ବଢିଲ। ସମାନ ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପତି ରଖିଲା ପରି ହେବ। ଆଉ ପତି ରଖିବା ଲୋକ ଦୟା ପାଇବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ତ ପଛକୁ ଫେରିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ଅଛ ବା ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଙ୍କୁ ତେଙ୍କୁ ହଉଛ, ସଂସାରକୁ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ
କହୁଛ ତୁମର ତ କୌଣସି ଗ୍ରୋଥ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବିପି ବଢି ଯାଉଛି କମି ଯାଉଛି, ବଢି ଯାଉଛି କମି ଯାଉଛି, କେବେ ସେ ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାରି ପାରିବ? ବରଂ କେତେ ସମୟ ଗଲା ପରେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ରାତି ଗଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ବାହାରି କହିଦେବ ନାଇଁ ଆଉ ସେଟା ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦବାର ଆରମ୍ଭ। ଆମେ ଯଦି କ୍ରିଟିକାଲରେ ରହିବା ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ତେବେ ଆମର ଆଶା ବଢିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି ବଢିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ନହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଆଶା ନାହିଁ, ଆମେ କଟା ଯିବା। ଯେଉଁ ଗଛ ଯେଉଁ ଶାଖା ଫଳ ନ ଫଳେ ସେ କଟା ଯିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁ। ଆମେ କେତେ ଦୂର ବଢିଲୁ, ଆମେ କେତେ ଦୂର ଗଲୁ, ଆମେ କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କଲୁ, ଆମେ କେତେ ବଢିଲୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ଚେକ୍ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ହିସାବ କିତାବ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ହିସାବ କିତାବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କେତେ ବଢିଲୁ, ଆଉ ଆମେ କେତେ ଫଳିଲୁ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇ ଯାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ସେଦିନ ବିଚାରରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ। ଆସ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद प्रभु यीशु। केही जेपरि आमाने अग्राई न हो एथिपाई आमाने जागरूक हेबाकु पड़िबो। केही जेपरि आमाने कोटा न जाऊ एथिपाई आमाने जागरूक हेबाकु पड़िबो। केही जेपरि आमाने सेही विनाश रे न पड़ू, दत्तर किड़िबिड़ी स्थान न पड़ू, अंधकार स्थान जेपरि फिंगा न जाओ, अर्थात से तृतीय मृत्यु अग्नि कुंड जेपरि आमाने फिंगा न जाओ एथिपाई आमे निज निजको चेक करिबा। जदि आमे एठी कोटा न जिबा, मंडलीर सदस्य कोटा न जाई पारू, मंडलीर डायरी कोटा जाई न पारू, मात्र प्रभु से दिन आमको काटी देवे, प्रभु से दिन आमको बाहर करी देवे, प्रभु से दिन आमको दत्तर किड़िबिड़ी स्थान में फेंकी देवे। तेरे प्रिय भाई भौणी आमे प्रभु को ठारे आपना को समर्पण करी वृद्धि पाओ। प्रभु को पाई आमाने फल फलो, प्रभु को निमंते आमाने बंचू। सबुदिन पाई प्रभु को अपना शरीर, अपना प्राण, अपना मन को समर्पण करो। आओ प्रतिदिन सहभागिता रे, प्रार्थना रे, वाक्य रे, विश्वास रे हमें वृद्धि पाओ। ताई प्रभु चाहती तेबे आमाने ताको ठारू सुनिबा बेश उत्तम विश्वस्त दास, तुम्हें मो सहित आनंद करो, मो सहित अधिकार करो। कारण जार अच्छी ताको आउरी दिया हालेलुया, आउ तार प्रचुर हो।